ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki reungai jong ka Balang Catholic Nongpo Parish haka artri ubunai naiwing arajar arpuai kila kenma borom yala ki jong ki baid bathon ki bala khlat no nagani ka sla perthai daga balaj bo sentiu haki lom jingtep ki badan ha ulom kentang jong ka Balang han Nongpo kani ka jingken mau i yala ki jong ki bayeng hasem kalong baki bala khlat no kidang don kam ye ka jing duai khnang bakin yo ye ka jing suk beneng ka babom jukut Hagani gasngi yaka jingle nyam la penbentar u Paris Priest jong ka Parish Nongpo u Father Augustine Kutala harengkat ka jing sakilang jong ki reungai ki balaya shimbenta haga jingle nyam daga jing reu belai. Malus sinem artri gubnai naomba ngilum hangne bankin mau yaki balaklarno. Namar minda kasngi kade kasngi ka bakrpang ka balanjungi ka balang ka kendu yangi weyupewe bandu wai kerpang nagabanda kamen siem jong itu ki balaklarno nakayeng kasenchungi. Kajuan jopi shane kalong kada kashin ba fikwa banai burom ya kito ki balaklarno. Ladang ya burom nagabanda kito ki balaklarno ladang iduai kerpan nagabanda jong ki menda kasngi ngitip ha kawe kasngi aba mangirung im don shua kan kaperte yan sedon kato kan ngod banduai nagabanda jungi. Ngitip Lese katokan nengut kilawan aus nem baladep hangne banduai kerpan nak banda kemen siem jong kita gibla klarno minta kim don shu hapeng shisnem ngamtip kan nengut kila klarno nakana kaperti au ni usnem aus nem baladep lu bun kila klarno nakana kaperti namar kajimpang covid akar India barokawe ngayusngo palar hinius pangut ki father, ki sister, ki riniam, ki laklarno, namar COVID. Father Dominic Jerwa, nakan parish chungi, hakar talay po hindriu, bilaklarno, namar walayo kajimpang COVID. Minda kasing iduay kerpan nagbanda ki missionary baro, ki balatreshiton, ki balatruwa masangne, minda kim donshu, ki missionary baro, ni duai kerpan nak benda jung ki rumin da kasing bau blei unai ki baro ka bainong ka bakraw nak benda ka jing belai ba jung ki min ba ki lodon akan seperti yelung krui au ni lum batendang man shibinda kan ka mas bakuit ha ka bangi duai kerpang nak benda ka men sim jung ki hinmen ki para jungi ki para log bayir jungi ki blak larno nak kan ka seperti ngamjer keteng yano jong kito ki balaklarno minda kasngi namar nga duwai kerpang nagbanda baro kito ki mensim ki balaklarno na perencungi sim bakoit baro ka boromba ka jingero junom la junom amen baro sirta ya bi banu bandem ban mani makin merah itu mene bakoit kau gitu kan Sao pa nhau hui, sao nhau hui.